Mbifurije igitondo cyiza bakunze bishya News TV, nizere ko buri wese akomeje kugira ibihe byiza, nizere ko buri wese akomeje kumererwa neza cyane. Turi mu gitondo cyo kuwa gatatu ku itariki 20 z'ukwezi kwa munani umwaka wa 2025. Mbaye ikaze kuri mwebwe mwese mukomeje kudukurikira, mbaye ikaze kuri mwebwe mwese mukomeje kubana natwe, mwaba muherereye mu Burundi, mwaba muri mu Rwanda cyangwa se mu karere k'ibiyaga bigari no hirya no hino mu isi. Mwese mbifurije kuramuka neza, kubagiye mu kazi mbifurije akazi keza, n'abari mu zindi gahunda mbifurije gukomeza kugira ishya n'ihirwe muri gahunda zanyu. Twinjiye muri gahunda z'amakuru agezweho muri kano gatondo cyangwa se muri kino gitondo, aho tugiye kurebera hamwe amakuru yihuta kandi agezweho akomeje kugenda agaragara. Muranyemerera nihute cyane mere ku makuru akomeje kugenda avugwa cyane cyane n'ubundi hano mu karere k'ibiyaga bigari. Ndahera ku nkuru ikomeje kugenda ivugwa mu gihugu cy'u Burundi nyuma y'uko hakomeje kugaragara by'umwihariko ibura ry'ibikomoka kuri peteroli, ibyo twita ibitoro, ndetse n'ibindi bibazo bikomeye cyane birimo n'ibura ry'amahera mvamakungu, aho bigoye kuyabona niyo wagera mu banki nkuru y'igihugu BRB, ndetse hakaba hari n'ibindi byinshi bisa naho bitari kuboneka mu gihugu cy'u Burundi. Umwe mu bapolisi bakomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi yafatiwe mu rudandaza nyine rugendanye no gucuruza ibitoro, aho yabiranguraga mu gihugu cya Tanzania. Benshi baramuzi cyane dore ko benshi bemeza neza yuko ari umwe mu bagiye barakora amabi menshi cyane hano mu gihugu cy'u Burundi. Nyuma y'uko rero uyu mugabo atawe muri yombi cyangwa se afashwe n'inyamiramabi, ubu tuvugana biremezwa neza yuko urugo rwe rwamaze gusakwa mu buryo bukomeye cyane nk'uko bigaragara. Uyu nguyu benshi basanzwe bamutazira nyeganyega, azwi by'umwihariko nk'umwe mu bafite ipeti rya koroneri mu gipolisi cy'u Burundi, yitwa Moise Arakaza. Bivuga ko urugo rwe ruherutse kugotwa rugasakwa, nyuma y'uko kandi na bamwe mu baturanyi be nabo baherutse gusakwa mu buryo bukomeye cyane. Ni inkuru by'umwihariko yamaze kugenda ijya ahagaragara, tugiye kwinjiramo mu buryo bukomeye cyane. Turagaruka no ku yandi makuru akomeje kugenda avugwa cyane cyane turibanda nanone ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Biravuga ko M23 ndetse na leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bamaze kwinjira mu mushinga wo gushinga special force bihuriyeho, cyangwa se izi mpande zombi zihuriyeho. Ibi byose turabyinjiramo. Hanyuma kandi i Kinshasa, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga by'umwihariko w'Ububirigi yakiriwe mu ruzinduko rutunguranye cyane. Uruzinduko rwa ruhatse iki byaba biteye bite mw'abantu mwe? Turagaruka ku mukwabo wabaye ku munsi w'ejo kabera Igoma, aho ibintu naho byari bishyushye, ibintu byari bikomeye cyane, hongeye gufatwa batari bakeya. Nongeye kuramutsa neza mwese, nyamuneka ubwo rikana n'abasayi gukanda subscribe kubageza hano bwa mbere kugira ngo ibintu bisheho kuba byagenda neza cyane. Niba ari ubwa mbere ugeze hano ku Ishya News TV, reka nkubwire ngo rwose kanda handitse subscribe, utange igitekerezo kandi like, ibiganiro byacu nabisangize ku nshuti zawe, ubundi ibintu bisheho kuba byagenda neza cyane. By'umwihariko reka nkubwire ngo niba utameze neza rero komera kandi wihangane. Niba uyu mwanya ibintu bitameze neza, reka nkubwire ngo izire yuko ejo ibintu bihinduka bikaba byagenda neza cyane. Ikaze kuri mwebwe mwese mukomeje kudukurikira, ikaze kuri mwebwe mwese mukomeje kubana natwe muri rusange. Mu gihugu cy'u Burundi hakomeje kuvugwa rero by'umwihariko ifungwa rya Colonel Moise Arakaza bataziranyeganyega. Nifungwa rye by'umwihariko risa n'iryatangaje benshi nyuma y'ibisa n'amabi yagiye akora cyane cyane akorera abanyagihugu, ubundi agakora aho yagiye aba, ndetse byemezwa neza yuko bamwe mu bamukuriye bitewe n'uko bari bamuzi neza cyangwa se bungukiraga mu byo akora. Inshuro nyinshi iyo igihe cyo gufatwa kwe cyageraga bamwimuraga mu bindi bice. Ubu tuvugana reka twinjire kuri page nshya cyangwa se ku gice gishya by'umwihariko cyaje kwiyongerera kuri dosiye y'umupolisi mukuru cyane mu gipolisi cy'u Burundi, Colonel Moise Arakaza, azwi ku izina cyangwa se batazira izina rya nyeganyega. Uyu nguyu akurikiranyeho guhungabanya ubukungu bw'igihugu cy'u Burundi ndetse no gushaka kwica, ariko kandi benshi banemeza ko ari ubukungu n'ubundi bwamaze guhungabana mu buryo bukomeye cyane. Amakuru aturuka muri kino gihugu cy'u Burundi aravuga yuko ku munsi w'Imana hari ku igenekerezo ry'I17 Myandagara 2025 urugo rwe ruherereye mu mudugudu wa Muyange, ni muri komine Nyanza, ni mu ntara ya Burunga, ni mu majyepfo y'igihugu cy'u Burundi, rwarasatswe biremereye cyane n'abapolisi bagiye batandukanye. Bamwe mu batangabuhamya babyiboneye ku bw'amasoko yacu bavuga ko iyi nzu yagoswe isaa 3 z'agatondo, ndetse n'abapolisi kuri sitasiyo ya polisi y'intara ifise icyicaro i Makamba bafatikanyije n'abapolisi bo kuri sitasiyo ya komine y'Inyanza nk'uko biboneka. Iki gikorwa cyarakozwe by'umwihariko mu igenzura rikabije cyane, cyatumye rero hafatwa impuzu nyinshi cyane z'igipolisi ndetse n'ibindi bintu bitatangajwe ku mugaragaro, bivuga ko biteye inkeke n'ubundi byari ibyo guhungabanya umutekano mu gihugu cy'u
cy'u Burundi, ibikomeje gutuma rero bavuga yuko uyu mugabo dosiye ikomeje kugenda noneho iremerera cyane. Muri icyo gihe kandi amazu y'abamotari batatu by'umwihariko baturanye na Colonel Moise Arakaza bataziranyeganyega nayo yarasatswe, nk'uko aya makuru tuyakesha by'umwihariko ababyiboneye ngaha by'umwihariko, ndetse tunakesha amasoko yacu mu gipolisi cy'u Burundi. Ku igerekerezo ry'u13 Myandagare na 45 abashoferi babiri by'umwihariko barimo witwa Tuyihimbazi akomoka ngayi Muyange muri komine ya Nyanza n'uwitwa Paul Ndagijimana ukomoka by'umwihariko ikabarore ni mu ntara ya Butanyerera mu majyaruguru, barafatiwe mu Rumonge ni mu ntara ya Burunga batwaye litiro 500 z'igitoro cy'amagendo yari ihise by'umwihariko mu modoka, yarishe mu modoka bari batwaye. Nyuma yo gutabwa muri yombi rero aba bavuze ko bakorera Colonel Moise Arakaza bataziranyeganyega. Ku itariki ya 14 by'umwihariko Kanama 2025 mu Colonel Arakaza nawe yarafatiwe by'umwihariko mu mugwa mukuru w'ubukungu nga mu gisagara cya Bujumbura, afungirwa by'umwihariko mu kasho k'igipolisi mbere yuko atabwa muri yombi nyine ngo akaba yarateye ubwoba abapolisi ndetse n'imbunda ye nk'uko bigaragara. Kuri ubu rero akurikiranyweho guhungabanya ubukungu bw'igihugu ndetse by'umwihariko no guta inshingano ze ndetse no kugerageza kwica. Kugeza ubu ngubu kandi benshi bagiye bagira impungenge bavuga yuko adashobora kuzafungwa n'iminsi 2 nyuma yuko hakunze kugaragara icyo twakwita by'umwihariko abandi bakuru mu gipolisi cy'u Burundi bagerageje gushaka by'umwihariko gushaka uburyo bamufunguza, ariko nanone ngo bikaba byaranze, bikaba iby'ubusa. Ibi byose bikaba byarakomeje gutuma rero noneho benshi bavuga ko akuye umugabo kaba kashobotse. Reka turindire turebe ko ubutabera buzagira icyo bukora mu gihugu cy'u Burundi. Guverinoma ya Katari yahaye leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo rero n'umutwe wa 23 igitekerezo cyo gushinga umutwe w'ingabo zidasanzwe Special Force uhuriweho n'impande zombi nka bumwe rero mu buryo bwatumwa amahoro agaruka mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ibi ni bimwe mu bikubiye mu nyandiko y'umushinga twamaze kurunguruka w'amasezerano y'amahoro Katari yageneye impande zombi mbere y'uko rero zagombaga gusubira ku meza y'ibiganiro. Mu busanzwe byari biteganyijwe ko Kinshasa ndetse na AFC barezwa mu mutwe wa 23 bagombaga kugera ku masezerano y'amahoro bitarenze ku itariki ya 18 Kanama, nyuma y'amahame rero yibanze ayaganisha by'umwihariko yashyizweho umukono ku itariki ya 19 Nyakanga nk'uko bigaragara. Leta ya Katari kandi iyoboye biriya biganiro iyo ivuga ko nubwo rero ku itariki ya 18 Kanama itabashije kubahirizwa, by'umwihariko impande zombi zasubije by'umwihariko umuhuza mu buryo bwiza, zinagaragaza ubushake bwo gukomeza ibiganiro biganisha ku mahoro. Nyuma y'iko rero AFC ibarizwa umutwe wa 23 ndetse na leta ya Kongo bombi bagaragaje ko biteguye gukomeza ibiganiro by'umwihariko itangazo ryo ku itariki ya 17 Kanama impande zombi zamaze rero kohereza intumwa zazo i Doha, aho rero zigomba kongera guhurira ku meza y'ibiganiro hanyuma bagacoca aya makimbirane. Kimwe mu byatindije rero bira biganiro byakabaye by'umwihariko byaratangiye ku itariki 8 Kanama, harimo kuba 23 yari gitsimbaraye ku ngingo y'uko rero Kinshasa igomba kubanza kurekura amagana agera ku 700 y'abayoboke buriya mutwe rero ifunze, nubwo rero bitigeze bikorwa nk'uko bigaragara. Amakuru avuga ko rero icyizere kuri biriya biganiro n'ubundi byasaga n'ibyadindiye cyongeye kugaruka ku itariki ya 14 Kanama ubwo Doha yoherezaga 23 ndetse na leta ya Kinshasa inyandiko y'umushinga w'amahoro impande zombi zigomba rero kuzasinyana mu gihe zaba zamaze kuganira neza ku bijyananye n'ingingo zikubiye muri uwo mushinga. Uyu mushinga uteganya ko rero mu gihe amasezerano azaba yashyizwe rero umukono azashyirwa mu bikorwa rero mu byiciro bigera muri 3 bishobora gutwara amezi agera muri 7 yose. Jeune Afrique dukeshiye inkuru yashoboye kubona neza inyandiko ikubiye muri aya masezerano ivuga ko icyiciro cya mbere cy'ayo masezerano giteganya ko hagomba gushingwa biciye rero muri minisiteri y'umutekano w'imbere muri RDC umutwe w'ingabo zidasanzwe Special Force by'umwihariko w'inzobacyo cyangwa se impande zombi zihuriyeho. Ni umutwe kandi w'ingabo ugomba kuba rero by'umwihariko ugizwe na 50% by'umwihariko bujuje ibisabwa. Abo ku ruhande rwa AFC bazaba by'umwihariko bashinzwe gukorana n'abagize polisi ya RDC, ukazaba kandi wemerewe gukorera mu duce twagizwemo by'umwihariko ingaruka two mu ntara za Kivu y'amajyaruguru ndetse n'iy'amajyepfo nk'uko bigaragara. Uyu mutwe kandi niwo wonyine uzaba wemerewe gukorera muri utwo duce gusa.
Umushinga w'amasezerano y'amahoro kandi wa Qatar kandi uteganya ko manda yuriye mutwe n'ubundi w'ingabo zidasanzwe izaba ari imyaka igera muri 5, ariko kandi by'umwihariko igomba kongerwa nyuma. Abawugize rero bakaba bashobora kwinjizwa mu ngabo ndetse no muri polisi ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Usibye ibyuriye mutwe kandi wihariye, inyandiko y'umushinga w'amahoro by'umwihariko wa Qatar inateganya ko mu duce by'umwihariko ya 23 igenzura hagomba gusubizwa rero ubuyobozi bwa leta imwe rero by'umwihariko mu ngingo kugeza ubu ngubu Kinshasa n'uriye mutwe batavugaho rumwe, cyane ko uyu mutwe bisa naho ushaka gukomeza kugenzura biriya bice. Nanone ku rundi ruhande rwa leta nabo bakaba batabyumva neza. Leta ya RDC kandi ivuga ko gusubizaho ubuyobozi bwa leta bisobanuye ko by'umwihariko AFC igomba rero gusubira inyuma ikava mu duce igenzura. Gusa uriya mutwe rero kuvuga ko ntaho uzajya. Qatar by'umwihariko mu mushinga wayo iteganya by'umwihariko gusubizaho ubuyobozi bwa leta bireba intara by'umwihariko za Kivu y'Amajyaruguru n'Amajyepfo, aho guverinoma by'umwihariko ya RDC igomba gushyiraho abayobozi by'umwihariko bagateganyo barimo abashobora rero gutangwa by'umwihariko n'uruhande rwa AFC nk'uko bikomeje kugaragara. Aya namwe rero by'umwihariko mu masezerano cyangwa se n'izimwe mu ngingo zamaze kurungurukwa na Jeune Afrique dukesha iyi nkuru, ariko kandi natwe twaba turi hano kugira ngo dukomeze kureba hamwe byinshi bikomeje kugenda bigaragara. Bivugwa ko kandi ibiganiro bisa n'ibyamaze gutangirizwa muri Qatar, turaza gukomeza kugenda tubigenzura. Hanyuma kandi mu ruzinduko bivuga ko ari urwa politike ndetse n'ubutabazi mu bihugu 4 byo muri Afurika yo hagati y'uburasirazuba. Umushikiranganje wungirije by'umwihariko akaba na minisitiri w'ububanyi n'amahanga ndetse by'umwihariko w'Ububirigi yitwa Maxime Prevota yakiriwe ku wa kabiri tariki ya 19 Kanama 2025 Kinshasa na Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, akaba mwene Etienne Tshisekedi, mu ruzinduko rusa n'urwaje rutunguranye cyane ko rutari rwamenyeshejwe. Nyuma y'inama yabo by'umwihariko yamaze amasaha agera muri 2, Minisitiri Prevota yongeye rero gushimangira ubushake bw'Ububirigi ndetse n'umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Uburaya mu bikorwa byo gushakisha amahoro biyoboye by'umwihariko biyobowe na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nk'uko rero byatangajwe na Perezidansi kuri X nk'uko biboneka. Mu ijwi rikomeye cyane yavuze hanini cyane ko Ububirigi bwifuza gusubiza amakimbirane ya gisirikare ya RDC muri gahunda z'ibihugu bya Buraya nk'uko bigaragara. Uruzinduko rw'uyu mu minisitiri kandi w'ububanyi n'amahanga w'Ububirigi ruje mu gihe ibiganiro bya Doha biganisha ku masezerano y'amahoro n'ubundi hagati ya AFC ndetse na guverinoma ya Kinshasa by'umwihariko byongeye kuzamo kidobya, ariko ku mpande zombi bikaba bivugwa ko rero byongeye gusa naho bitangira nyuma y'iko impande zombi zongeye kohereza abazihagarariya hari Doha muri Qatar. Mbashimire, tugaruke mu kanya.